na anopedia bobu we no your friend say rose flower na say sunflower na say your friend say a friend patient enya no creda ene ma me din David Afia me na sha me your friend Ophelia your friend Ophelia madam patience ani e dia ma oh David abotre jaisa kokusui patient jene die me nya natural one na me the artificial bom kokoso Matias Afia bibia boko o nyame adom boko radio pe die no enso to ye ade chie ente boni die radio na ye da se kaso na sensu to asese no mempa no koma wo because a problem sensu ka no aka babia wufire no waka na ja esa ha dwen na mpelifon so aka so mo ye ye stress wo mo nya ne ntem na ha dwen pa ti enu ape Mr. Amankwaah no pa bia wo bia me chia wo nyame nka ho na Mrs. Amankwaah Mrs. Amankwaah papa bi e chia mu nyina ba ko me da se oba nti se mitime ko me ba chotime ko me da se ma me fa Ghanaian publisher en chase na no pe yasama e kan ayo my chief of staff obapa akosua fremo so pare no kan bi dia maye wo bon sentwefo abaso papa pa se ye ka ho bi no mai yakoye nimu nti ho asam de obokrata the Ghanaian publisher e dia ba no pe ya no fonyi so de nimu ha fefefe kamai na enchemu ha yehunu se Northern Chiefs ene one more etwa yamampani abede akire pruse Wamo etwa ne pruse pa na humfonyi so ede ni mo hanom kama fefefe ho asamunya Ghanaian publisher de aba na fe aban so esinketa hye bo se nnwuma nkuma SMEs no obe support wo mo no Finance Minister animu bako ni mfonyi eda Ghanaian publisher animu ha sei daily analyst nso no peye na yede eto so a Mame Osei Frema Opare akosua Frema Osei Opare chief of staff and also the atu media nanum say yenyu so yen platform no na ye educate Ghanaians on climate change. I said the we more sano yemfa platform no enka ho asem third African media convention ase na wo de Nsem tu genti adom de ye de platform no edi sa adwuma no dada boy nyina ye nkoko nsuo beto enti no wahwe ho yie niam ye hyehye no yenya hyehye na emawiemu ye hye na wiemu hye aye edua ye aye so asan ahodo so a etu ntutu bisie wodi akire kra wontumi ho mani nyina ka ho bi na esai ewiemu sakraye no enti daily analyst ne dia wono so ede abanie na fe was a third African media convention na se no yam president Albert Jofo Jomfo wono so ekoye kokasa ya wode tudwa se nsentwafo ye hia bambo eye adwuma ne ye na so ya ne bima fa no World Cup ye koka asam no ana o ma fa no personal so I just said century ni ne ka mi wo bi de no report asam no de wo hu no report enti wo se ye be wura 7 December nyame ya adom a wo sere ye sere mo amanyofo achitafo no report nsa de tie ne de man ntimo momro ye nti ye ho awa ayowa kaya bekawa na daily analyst the bokrata ne dia wode abanie na bana beka ye awo sem si ye wo nyenya no posini a obi kobo ni chuo won sase ho mansotwe abusua na sane dua pa mu odin agunipa osusuo se wono ene bo wo mo de hye chuo wono nim ho hwe no se court nti daily analyst ne dia wode ba ye no daily guide obokrata no so die nie maame akosua fremo so parigu so kasa was give more support to media na ye hia support no mo bibia mu from Surubaka from ye hia support sika fam bibia mu ente sade a ene ye ho nsam daily guide obokrata no so de aba na mampani abedi akire na achie watchia clergy ya womo Tamale no si free SHS brings gender equality yinyi mu bia free hon kaka ne yese made mukaso na motie nanso yese free Afia be man be ko na watena fie yese free SHS ne ba ende sa de ne nyina free ho wo be mo ye nyina ye wrom ya ko school na Northern Chiefs nso heli yamampani abedi akire no daily guidance so edi aba daily graphic dobokrata no enie the bonkrata many aje wo mo pa efa chief of staff asama okan obia ne angle wode aba moya de adwuma na ne ye no nyame hira mo enti daily graphic de a wono so de aba fa mame akosua from us opare ho ne say be accurate information dissemination ambassadors
nkoka de animu twerɛ de wo mu pepepe na wode to African media animu no yen ka de wo mu de wahunu na waka nkodi adanse krumu na nkora twerɛ naka adanse krumu da bi onsa henie mu ho enti Daily Graphic de bokrata ni na constituency watch no this time omo hwɛ zibila abato mpesua no so enti eno so womo de ebeba na your Ghana my Ghana ye my Ghana me my Ghana yese yemoa na koko emu mfa so de no enye yie ye nyina ye ni ho nkomo ye chocolate ye produce yi nyina diska no ebebre ye ewo memu anti jendonko ono emfoni de no ha Daily Graphic de aba Republic Press enso edieni NDC raises battle cry threatens EC MPP ahead of election 2024 and also ehun asem oba obetumi akenkan bi Cecilia Dapakes lands in parliament where the home komo bebra no paint unya Republic Press and so the new finder there no so the aba ye chese nsentwefo ye di akotene pa wo man nkoso and also hu asem ne nsem a ye de hu komo ne de Democrats ade de aba no and also e de aba e wo ha ti abena ne ma me fancy ha